Ni inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo umugabo yagiye gutema umugore we ingurube ziba ibitambo. Uyu mugabo wari ugiye gukora igikorwa na makimbirane n'ibibazo yajyanye n'umudamu we bituma afata umwanzuro wo kumwambura ubuzima. Ku bw'amahirwe rero uyu mudamu aza kurokoka, gusa uyu wakoze bino byaha akaba yamaze gutabwa muri yombi. Polisi ikorera muri kariya karere ka Bugesera ndetse nayo yataye muri yombi umugabo ukekwaho kwica umugore we amutemye ijosi akarikuraho. Bikavuga ko yatanze akazi kugira ngo afatanye n'abagizi ba nabi mu kwica umugore we urw'agashinyaguro. Bakaba baratawe muri yombi rero, bakaba barashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha kugira ngo rubashinje ndetse bakurikiranwe mu buryo bwemewe n'amategeko ku byaha bari gushinjwa. Polisi ikorera mu karere ka Burera rero yafashe umuturage wari uvuye mu murenge wa Cyabanika uhetse urumogi kuri moto mu buryo budasanzwe, mu rwego rwo kujijisha kugira ngo hatagira umuntu umutahura. Uyu rero yaje gutabwa muri yombi. Ndaza kugaruka mu karere ka Nyamasheke. Hari amakuru ari kuvuga ku mugore witwa Mukarurubuga Dolphos wo mu murenge wa Kagano uri mu kigero cy'imyaka 85 ubayeho nabi bitewe n'uwo ari we. Bikavuga ko yagiye gusaba indangamuntu akayimwa, rero bikavuga ko ibyo ngibyo byamuteye ibibazo no kuba abana n'ubumuga bwo kuba ari impumyi atabona. Kandi bamwe mu bagore n'abakobwa bakorera uburaya mu mujyi wa Kigali bavuga ko iyi shampiyona yabahesheje inyungu zikomeye, kugeza nubwo harimo umukobwa wavuze ko yaryamanye n'abagabo barenga 20 ku munsi umwe. Bikavuga ko byamuhaye amahirwe menshi yo kubona amafaranga menshi cyane. Uyu mugore yabajijwe niba kuba yarabonye amafaranga nk'aya ngaya bizatuma ahita ava mu kazi k'uburaya, avuga ko bidashoboka kandi ari byo bimutunze. Nawe nyumvire, yaryamanye n'abagabo 20 mu munsi umwe, abantu baranakomera. Gwaye ikaze kuri Zone TV Rwanda, kanda buto yanditseho subscribe unkandire no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro bindi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Gatsibo umugabo yagiye gutema umugore we ingurube zihita ziba igitambo. Gatsibo umugabo yagiye gutema umugore we ingurube zihita ziba igitambo mu mudugudu wa Mataba mu kagari ka Murambi mu murenge wa Murambi mu karere ka Gatsibo. Haravugwa ibibabaje yaho, haravuga inkuru ibabaje ndetse yaho umugabo witwa Iradukunda yaragiye gutema umugore we amucitse ahita atemagura ingurube ze. Abaturage bo muri kariya gace ibi byabereyemo bavuga ko icyo uwo mugore we n'umugabo bapfuye ntacyo bazi, ngo gusa babonye afata umuhoro maze atemagura ingurube zari ziri mu rugo rwabo ngo ziba igitambo. Icyizere Divina umugore wa Iradukunda avuga ko umugabo we atari amuziho ingeso kuko nawe yatunguwe n'ibyo yakoze. Ati byaranunguye kubona umugabo wanjye afata umuhoro agashaka kunema, sinari nzi ko yakora ibintu nka biriya. Kugeza ubu inzego z'ibanze z'umutekano ntacyo ziratangaza ko byabaye. Abaturage bo basaba ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye uyu mugabo afata icyemezo giteye ubwoba nk'iki ngiki. Reka nkubwiye ku makuru. Mu gihugu cya Congo umusirikare wa FARDC yishe bagenzi be babiri, abakomando bapfa abagore. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa RDC aravuga ko umusirikare mu ngabo z'igihugu FARDC ngo yishe abagenzi be babiri b'abakomando bapfa abagore. Ibi byabaye ku wa gatanu mu masaha ya saa 7 z'ijoro ku itariki 27 Nzeri 2025, byabereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko ayo makuru yatewe n'impaka zishingiye ku bagore zaje gufata intera zirenga igaruriro. Imirambo y'abishwe yajyanywe muri moruge y'ibitaro bikuru bya Rubero. Yavugana Ashwarite CD retired Colonel Kwewa Mitera Ariane, umuyobozi w'ingabo muri ako gace muri kano karere yemeje ibyabaye. Yavuze ko uwarashe yahise afatwa na bagenzi be b'abasirikare hanyuma ajyanwa ku biro by'ubushinjacyaha bwa gisirikare bya Rubero kugira ngo akorerwe iperereza. Ibi byabaye byongereye
byabaye ku ruhererekane rw'amakosa akomeje gukorwa n'abasirikare kuva mu intangiriro za Nzeri 8 ku itariki 8 Nzeri. Umusirikare yarashe umugore we ndetse ikanyatsa nyuma y'iminsi 2 ku itariki 10 Nzeri. Undi musirikare yishe umusivile hafi y'umudugudu warima uherereye nko mu birometero 6 uvuye na Chipanda ikiri muri teritwari ya Rubero. Ngayo nguko kandi igisirikare cya Hideko cyakoresheje drone mu kurasa ibirindiro byama, bikavugwa ko ibingibi rero ari nko kubahana kubera ko ibirindiro byama babicumye bakabigira hatapi. Ibingibi bikavuga ko rero ari byo ntandaro zo kuba ibingibi byabayeho. Nanjye nkubwira ngo ni hano ngiye gusubikira aya makuru tuzi kuganira ku yandi makuru akurikiyeho mu kanya kaza kuba kari imbere. Imana ibarinde kandi bahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Reka nsubikire ahangaha, share, like na comment kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi bikorwa byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho neza ibihe byose. Imana ibarinde. Ciao ciao, turi kumwe. Ciao ciao, turi kumwe. Ndaje dusubiye n'ibindi bikorwa byacu.